Тыңлағыз Казан силе. Мұнын нәқ менә 96 ел элек эфирдан шушы қысқа гына татарча җөмлә яңларасын өчен халкыбызның күренекле сәясәт эшлеклесе һәм язучысы Шамил Усмановка 5 ел вакыт һәм зур көч сарыф итәргә туры килә. Бүген үзенең туган көнен билгеләп үтүче Татарстан радиосы турында сөйләшү өчен без аның җитәкчесе, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Тәүфыйк Камардин улы Сәгыйтовны студиягә чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Минназым Сәфәров алып бара. Hayırlı gün Tevfik abi. Hayırlı gün. Yenilik sizne radyo günü bilen tebrik etimiz var isimden de. Bu hali radyo gününe tügül Tatarstan radyosunun uyuşkan günü, doğan günü. Bundan 96 yıllık Kazan Sili degen söz bilen başlanıp ketken tapşırığı bugün 96 yıl devam etediğen söz bitinde bu. Tatarstan radyosunun bizning sanat işçiler içinde, yazıcılar içinde ömür-ömürge üzek bulup sanılgan. Bu olaydan hazır radyolar bek köp. Mine Tatarstan radyosunun bugünkü rolü turunda etseniz idi. Eğer Tatarstan radyosunun bugünkü rolü turunda söz alıp barabız iken, her halde onun uzak yıllar boyu toplanan tecrübesi. Ул тәҗрибә нәрсә дигән сүз. Бер вакытта миннән шулай сораганнар иде. Менә сез җитәкче, менә сезнең күз алдында күп каналлар үсә. Арта, сез шушы көндәшлектән курыкмыйсызмы? Кирәкме икән ул дип. Мин шунда әйткән идем. Курыкмыйбыз. Көндәшлек ул ниндидер этәргеч бирә. Biz birinчиктә курыкмыйбыз, чөнки без татарча дөрес сөйлибез. Безнең Татарстан мәдәниятенең, безнең әдәбиятның, сәнгатьнең дә үткән юлы бар. Шушы саф телдә сөйләшеп, халык өчен, халыкның җирәгенә үтеп кергән кебек хезмәт итә торган роле бар, тәҗрибәсе бар. Аны теләсәң, теләмәсәң дә шул җырларга барып таша. Чөнки элекке буын iş buğun işlep gelip, boy tecrübeni tapşırıp gelgen. Ul kamala pasatlar olan köpek uzak şagan ilerinde. Ondan sonra İliz Gadiluşlar köpek. Ondan Fuat Galimullinar ve şuşu densilekte onlar şuşu diktorları bir zor konkurs aşağı ötüp gelip de onlar biz bunda kilgeç 50 yaş vakitte da elmine 60 yıllık kilkede onlar şuşunda süzne deriz eğitirge cümlelerini işek gadileştirip yazarga iretip geldiler. Ondan sonra bir köp sengayat ustaları bizde işlegenler. Bizde işlegenler. Şu kaçıyor hapa Tomaş olsan, nidi zor rejisör bulup gitip. Salih Saydeş'ten başladı. Salih Saydeş'ler, birinci eserler şu bizde, Yangaragan kişiler bitinde. Arif Habaylar, Gadil Kutuylar bizde işlegen kişiler, Hamil Habzal. Tevfik abi, Tatarstan radyosu edebiyatını propagandada bir zor oynadı vaktinde, zamanında. Radyo spektakellerini tınlap üstte nişe buğun kişileri. Hem ol, mena kalsa bugün de devam eter şekilde bugün. O yaktan bizde biraz tecrübe teneffüs olup durgan idi. O tecrübeni bay bolsa da unutmuşa sağınıp yaşadık biz bir neçə yıl boyu. Mena hazır tuğan telen saklav, üstürü, bu inşanın yana programısı bularak Tatarstan'da yaşayıcı halkların tellerin üstürü boyunca kabul edilen programma acayip zor etərgiş verdi. Hazır biz yandan yani vakit ötü, kalite zor tügül, elek artistler gitti, radyo spektaküller yok deyip, o biz ağır yandan olandık, sağırıp, biz sağınaydık bizde Kamal Tiyatro'nun artistleri tünler boyu bizde şuşunda rollerini başkarıp, ondan sonra tiyatro bile elim təbizeybət edip bizde orada köpmedir oynağa şanlarsın yazılıp, kilişülersip, yazılıp, onu spektakülite edip de, onu birazdan sonra yanğırıydı, yanıdan işe geçirip, yanıdan sağırıp, halıq sarı başlıydı. Buna hazır indi, şaxtığına alınğaç, şaxtığına radyo spektaküller yasab koydu əli tağın yasız bu adlarının axırında Kəbirov'un niye
Эш ялкын эш серия рәттәнчә ул беренче әле яңгырый. Аннан соң артистлар Дания Нурлар, Ахмеджановлар, теге алар анда катнашкач, халык белән аралаша башлагач, хәзер бу хөкүмәтнең дә республика җитәкчеләренең дә ярдәм итүләре халыкка да барып җиткән. Таң кайчан була, кайчан куясыз, тагын нәрсә була кичә монсы өчен дә рәхмәт дип, мен шундый халык белән очрашу, халык белән сөйләшүгә әйләнеп китте ул. Безне тыңлыйлар, анысы безнең бит не без күләм тапшыру күләме зур безнең менә Россиядә 98 ГТРга безнең кебек радиолар инде без тапшырулар күләме буенча беренче урында торабыз. Һәр көнне 5 сәгатьтә 40 минут шимбәнең якшәмбе көннәрендәге көн уртасындагы тапшыруларда 50 минут аларны без халыкка шул вакытта программа кертергә исәплибез. Аннан соң язучыларның сәнгать эшлекләренең юбилейлары була инде. Biz onu yazıb alıb, ona халыкка барып җитә ул. Шушы юбилей дәвам итә, һәм шушы иҗат белән танышу дәвам итә, һәм аны халык та әйбәт матур кабул итә, һәм аңар инде күнегеп тә киттеләр. Амин, шулай булса, алга таба да халкыбызга хезмәт итеп яшәргә язсын. Зур уңышлар. Рәхмәт.